John Kakama nagira ngo abeegi bakamwakira kurungi otaireho n'abashomesa okumukunda ekyayongeire kumukundisa okushoma kandi obwahati hari siniya ya mukaaga kandi abeegi bagyenzi be nibamuyambaho aha mirimo etari emwe n'emwe. Myaka 20 y'obukuru ahari Kigezi High School n'okuza kutandika siniya 1 ishomero rikanyakira kurungi abatica bankunda abana bankunda tibafayo kare bamanyira barakakumanyira na nyina arakakumanyira umwanya. Kakama John nagira ngu kwihayegeta hari Kigezi High School takatungaga kuteganisibwa kurwo mu bana bagenzi be kureka nibamureba nk'omuntu wa burijo otaine nshonga. Community y'intumwa ya Kigezi High School inkatunzira mu kusoma kwena abana nubandera nk'umunga aze no mu person so pinkarebere nankana reaction yone ya impi. Kakama nagira ngu bimwe bintu ebiri kumuteganisa no kukwata obwire omu kuhandiika n'okuza omu kirasi otaireho n'okuburwa akarimagezi yakubasa kumuhwera okukoreraho ebi arikwenda. Kusoma kwanje n'ebintu by'okunteganisa okukwata obwire naniza omu kirasi banga nibanyenda abarije bakanyamba so nibaine kubanza bija babanze bakora ebyabo babimara bakija bamukorera ebyanje binkweta so shango omwe nazo mu kirasi mbere ekindi kiri kureba writing speed. Arinda Jotham omwe abarikwegana Kakama nagira ngu Kakama n'omwe abantu abakunda okwega okuhimbisa Ruhanga otaireho n'okwetwaza kurungi omu bandi be. Kakama yatwatandika kwega mwabira aratwebengera muri bamwe abana 10 imyetwaza yetimbi aretwazaje mu bana yarenda kuyambwa arayambwa twa turi nko kubimbusya nka Ruhanga. Kakama ati muri mazima ahawe Grant omwegesa hari Kigezi High School nagira ngu Kakama nahandikise bigere ngu kandi n'omuntu okutaho omutima yaba nayega ngu kandi nareba kwija kuba omunyabiragiro w'amaani omu bwire bw'omu maisho. Arahandikisa ebigere habw'okugira ngu akazagwa atine some parts of the body emikono utalejunisa ebigere kuhandika kandi mu kirasi yanjye mazima ndareba arataho umutima habw'okuba arakora n'amaani ayorokyerire calling yeye ningashi ekyarenda ngu abe mu biro ry'omu maisho atwire divinity kugira ngu aije kuba lawyer. Orukora ebyokushoma ningashi Dos Mufureba Johnson nagira ngu nashoma gye oyihireho okuremwa kukwata obwire n'okushaba abazaire okutwara abaana omu mashomero hari aba baine oburema mu mibiri yabo yashaba gavumenti okuguma nekwatiraho amashomero hagainemu abaana baine oburema mu mibiri yabo okurebeka ngu bahikiriza ebirooto byabo. Bose arakira kutungamu challenges habw'okugira ngu aine special needs zeye ngena abana baba bari kumutereza hagira ubu yakirerwaho mu kirasi then ebintu atabihandika yari kuhandika atagenda ha speed y'abantu baraba bari kutambuliraho mwene ushange yayitengamu ka extra time abazire abina abana abarabine mu nku ebibaletenga ha mubiri babate mu mashomero abo kana bo bine capacity yo gukora bakaba nk'abandi bana. Amashomero agaragina abana bine mu ebyetengo nk'ebyi Kakama ine bashemerire kubatwariza je. Gashakwa kosi batamanya hawa Tayari West TV. Yes.